Clear tu le ngai thatu te Carter thotan ni chibai le vek ule tuntruma chuanin FIFA Club World Cup atime bul kan tran anga 10 Euro under 21 mai ba ka football thole ngai nom tak soitur om lea chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho le don nia soita kan ni zan lama FIFA Club World Cup khel chun zom ania ni zan lama in khel mu nom taka Juventus lamin point home all sam takin an lo chuaka an king pui waidat SC chu goal khatin an ne he in khela hin minute rukna leka waidat player botoli chon an lama atilut pala minute som parukna Juventus tang kenan yel dis chon an goal ni na akhung le he mi nu hian waidat tan Lord chon an sipor aron su thena ma se Juventus team tang kenan yel dis mai ba ka Dusan Vlahovic goal an khung bel leya goal khata hne changin point thum an lo chuak Group G in khel danga Manchester City lampo an chaka olsam takin an khengpui al ain chu siruk fain an ne he in khelan City hian game an thunun ne khop maya goal shot tum som ni pakhat te meu mai an ne ya al ain lam hian targeta shot tum khat chau an nei thong City lam hian he in khela hian an ka tlon deuh thrak te po kan ti thayang goal po kan huma a in khel tan atanga minute riat na leka City tan ikai Gundogan chon ma an hruaina goal aron khunga minute somni pasari na Echeverry chon an goal ni na akhung zui le al ain lam hian an ngam lo ang reng khop maya first half un top ma ret minute somni pangana penalty train Erling Haaland chon an goal thum na akhung zui le bok second half apo al ain hen ti thai an nei lo an hiber maya City tan minute som sari pathum na ike Gundogan chon he in khela a goal ni na aron khung leya he goal a lu thainan an captain thar Bernardo Silva chon a tho hlok le City lam hian an la du tok mai lova minute som riat palina Rodrigo siamsak atangin Oscar Bob chon an goal nga na aron khung leya hun top ma hretin minute som sari palina ron lut Ren Serki chuan an goal rukna aron khung leya he goal alu na kong Erling Haaland chon a tholok le bok ti hian goal dang alu bel zui talava City lam hian olsam takin point home an lo chuak ti hian group G table thar bera Juventus chu khel nia point ruknen achung bera an oma City in 13 point ruk an nei ve to boka an ni pani hi phak thei an ni to lova next round an in pet kai to an ni atop zana hian Juventus le City te anin ma chhon don na table ma hroi tu ni inchu in khel te po kan ti thei to ang Group H na ma po ni zan lama in khel munum taka Real Madrid lamin point home an lo chuaka kim lawa hun rai tak khel chungin an khingpui pachuka chu goal thum goal khatin an ne in khel munum taka hian Real lam hian an khel thalo jok te po kan ti thei anga goal shot in khel chung join tum riat chau an neya pachuka lam hian goal shot tum somni panga te meu mai an nei thung Real Madrid goalkeeper te bot korto kan fak thein arinom he in khela hen goal ain red card kan huma zoka minute sari na leka Raul Asensio chu red card mang no chu ania Real Madrid hi kim lawin an khel ma hle amai ro chu Real nge te po kan ti thei anga a bet zoka tangma se minute somthum pangana Fran Garcia siamsak atrain Jude Bellingham chon ma an hruaina goal a khunga minute somli pathumna Garcia siamsak atangin Arda Güler chon an goal ni na aron khung le Real Madrid team he goal an van nei angreng khop maya second half a pachuka lam heng goal shot tum enge mozat an neya apoi mo golero an khung theilo hle minute som sarina an nor luat an tora Brahim Diaz siamsak atangin Real Madrid tan Federico Valverde chon an goal thumna aron khung le he minu hian minute som riat na Montiel chon pachuka tan an sipur aron su thena hemi nu hian goal shot po tuminga mozat nei le ma se goal dang alu bel zui talava Real Madrid hian point thum hlutak an lo chuak zui ta ani in khel dang RB Salzburg le Saudi Pro League Club Al Hilal te golum lavin anin ne tok ve bok Tiang Group H table thar bera Real Madrid chong khel ni point linen achung bera an la chun zom zela
RB Salzburg in dotin point li an nei towa Al Hilal chu pathum na umin point ni an nei towa among bera pachuka umin point an la hlo chuak lo thung atop zana hin Real Madrid le Salzburg te anin matson don na Al Hilal le pachuka te anin matson bokang tia alandana hi chuan Al Hilal hi pathum na umma se an din mun a thari hle FIFA Club World Cup pinel na te zanina nei chun zom anile don na zanlai pel dar som pani le chan veya group stage chin fel na ani to don na settle le Paris Saint-Germain te anin matson don na Atletico Madrid le Botafogo te anin matson don bok heng ho ba ka jing lamda ruk le chan veya Porto le Al Ahly te anin matson don na Inter Milan le Palmeiras te anin matson bokang UEFA European Championship Under 21 in Nelala Lut Vele Zoita ila quarter final Nissan Namahan Khel Ania quarter final in Khel Munam Taka Portugal team Avan Doizoka Antranga An King Pui Netherlands Swan Sikhat Fain An Ne He in Khel Hen minutes of Ni Pakhatna Netherlands player Ruben van Bommel to red card mga notes so ania Portugal lamhian advantage an nei thale amai ro chu an hun tha nei hi an mang tangkai talova minute somriat palina Netherlands team tan poku chon ma an hruaina goal a khunga kim lowin hun rei tak khel ma se awan nei zoka an tanga semi final anin hlangkai in khel danga England team po an chaka an king pui Spain chu goal thum goal khatin an ne He in khel hain Spain team tan Javi Garachon an golom chun a khunga England team tan James McAte mai baka Harvey Elliot Anderson ten goal an khunga goal thum goal khata hne na changin semi final an lut ve bok anni ho ba ka in France lampo an chakrama an king pui Denmark chu goal thum goal nin an hne He in khel hain Denmark tan Bischoff le Sorensen ten goal an khunga France team lama Joey Cisse mai baka Merlin le Matthias Delten goal an khunga goal thum goal ne na changin semi final an lut quarter final in khel to bera Germany lampo an chaka an king pui Italy chu goal thum goal nin an ne He in khel en Germany team tan Nick Oltmann mai baka Nelson le Merlin ten goal an khunga Italy team lama Luka mai baka Gualepe ten goal an khunga an player poi mo noto mai baka Zanotti te chu red card mang no chua an ni bok tian semi final in matson dorte an hriata semi final in nel na hi tun thlani somni panga zandar kolechan ve an nei ani dona England le Netherlands te in matsonin zanlai pel dar som patni le chan veya Germany le France te anin matson bokang in khe result lam kal santaila football Thu Leng lama lut chho donang o tun trum chu boltran nan lemin niamal bok hi mang le ta ila tun hnai chu ani te hi askiu reu angreng khop mai ha chol amang nuam angreng bokha borok po aron nei zui hat anni hetiang kara hian Fati Vasquez mai baka midang po biak alo nei nual ti tun hnai a pho chu ani ya lemin niamal hian tun hnai mai a khan puitling film changto thin kumsom ni pakwa upa Claudio Bavel po abiak thu tarlan ani ya hemi chungchang ron viral a hian lemin niamal chuan he puitling film changthin Claudio Bavel hi abiak lo thu le chutiang ang zonga thil an kalpui chu tha ati lo thu aron soya hemi chungchang a hian Claudio Bavel hi ade mangsong te point thil a soi nge amai ro chu hemi chungchang he Claudio Bavel chu angoi du bik lova media te ma hemi chungchang hi ron soin Bavel chuan lemin niamal hian min ron penge ya anu nen chia khosa angin ain soya chuti rolin atakrama chun hetiang hi ani chia lo anni ama chawin a khosa min nar angte khan mi puima ain soya kha thil dik tok lo anni ka number hi engtin nge anei ti po ke chuan ka hrelawa rum khat chu min ron behlol maya min mu theyang em tin min ron zota ke chuan kumno pangte alani thu le kumtling lo mutpui ka tum lo thu ka lo hrela hemi chungchang hen lemin yamal chon ka phalna thlapin thil kan ti dona thil poi engma athleng lawang lo thon tu rom lo tin min hril ti in Claudio Bavel hian asoya chuti rolling kumno pangte chutianga lo chet pui chu atum lo thu le atnar thu Claudio Bavel hian asoi zuita anne hemi chungchang hen lemin yamal point thu thar anei zui leya Claudio Bavel hi abiak lo mai baka
Koloka po aum lo thu te po story lama aron tilang towa amai ro chu kolok kan hanti ang chi te hi chu delete thei vek ani ti kha han thar le taila a thau me anin biak dan chung chang tlo de ba velin adha thren khat te hi chu han chiar tel talo mai ila lemin yamalan abiak dan thren khat te chu azama ang reng riawa chu wang chon tiang chin kha han du tok ta photila kumno pangte ni chuin ani te hi atal nga preu phian mai India ram football a lut chho vele tadai ila Indian Super League mabak po aeng lutuk lo ni in ni za na ma khan tarlan anne hemi chungchang hi Indian news se chun antar lang choi to maya All Indian Football Federation lam chuan kumsang ni somni panga somni parok season atan an calendar an ti chuaka heta hian Indian Super League chu aum tel ve tatlat lo maya hei hian soizui le khel zui atitam hle achan bernia lang chu Indian Super League main sponsor kan ti zingami Reliance le AIFF te kumsom panga chung tana anin rem na chu an contract hi alo zo to ni in tharlan ania tundin mona in rem na tlontling an nei tari lo anne kumsang ni sompali tangkhan Reliance sian Indian Super League hi alo sponsor towa sum hi lok na ain lo an nga tam ang reng khop mai cheng vai bel che sanga vel don lai chu an lo to ni in alanga sum hetianga tul lawa sen vak hi antum to lo ni te point tarlan ani bok chuti rolin Indian Super League he chumi puin an hlut ve ang renga ankal nek anga anti le thai mai ero arinom English Premier League club Chelsea le Spanish La Liga club Real Madrid te hlotling takalo kai shoi to tu Jose Mourinho point to thar aron neya football agent te chu anin mai ba ka mitang kai ni thoma se anin nom thin thu asoi hemi chungchang hi Mourinho chon ron so hin Real Madrid le Chelsea ken kolaya kalo kai shoi to lasana dira kha han thlir le ta ula ani kha boi thak tak chu ani ama bi khi chumi fel tak le patlom ngai tak ani ya kul rui kan tiang chi kha ani amai ro chu ale thokin agent hi chu aum vele thunga an bo ro khi ai nang lo thin le dira kha bencha handa ta ila anu loka press conference te kawin min wawa chu mai ba ka a khel that le a hlo ti pun mai ba ka a hlon ti pun lo chan chua min ron vau bok thina khang hun lai kha thil boi thak tak chu anni football agent te thavio ma se football anti chi ri chang he chu atam khop mai tin Mourinho chuan asoi Chelsea lam point thu thar an nei vele ta ni zanna ma khan Fabrizio Romanon atarlan dana goalkeeper thar senglu antum nia kan lo tarlan to Mike nan chuan hoi san len tak thu antar langa tundin huna goalkeeper thar senglu tur mel mek ma se Mike nan bi ka chuan an hoi san to thu antar lang anni ni som pani liam ta maya khan AC Milan le Chelsea te hi Mike nan man chung changa hian an lo boi to wa anin rem thei zui ta lo anni hemi nu hian Chelsea lam hian ani lam hi hoi antum tamia lawa Mike nan hi senglu antum don tamia lo tin ani chu Italian Serie A club Inter Milan nena thuk taka seizom ni to Rasmus Højlund point tu anei chauzel maya Italian Serie A lama kan mu nge arinom Gazzetta dello Sport News lamin atarlen dana Rasmus Højlund hi Napoli lam point andu thu anron sei vele ta United lampo hianin chuatir an poiti lo thu an lo sei towa Højlund hi Italian Serie A lama akir le nge te po arinom United azam no Højlund hi ache thatok lova pandit lam atang te point du tok lo tu an tam hle Ruben Amorim nge po hian hun thapek atum lutuk lo ni hin alanga season tharlama chan United acho san ngei turangai anni Arsenal lam point antlar lai lam thom chak an tumna konga mirror lamin atarlan danin Brentford atrain Christian Norgard chu senglu antum thu tarlan ani vele tatlat maya Norgard sengtur hianin pau million somni vel po the chu antum nia tarlan anne Norgard hian du tu anei nol niin alanga Arsenal lama hian akalta ni point hilmak ani lo turangai anne Barcelona lam point ni pui transfer kongka in hong me ka striker thar senglu tumlo ma se ni pui transfer kongka alo in hon le hunai ro senglu nge antum don na chumi tanchon Julian Alvarez su senglu antum don anne tundin mona Barcelona lam hian an striker kol lai Robert Lewandowski chu anlaring to ka season thar lo tura po ani hi an player poimo ani tur thu an ti chiang to amai ro chu
a le peka chon kumsam thum pasareu pa alo ni to don na chumi huna chon chhorchun zom antum lo ni tura ngai anni Julian Alvarez si an machoblian ber ani tur thu an soita Liverpool lampoin Napoli train Victor Osimhen chu senglu ngei antum thu puan chian anita hemi chungchang hi English News ten antarlan dana Osimhen po hi English champion a henkal mai a hrelo ni tarlan anito bok Liverpool lam hian Osimhen mana tun din muna Darwin Nunes mai baga Federico Chiesa te chu an the chuak towa Napoli lampo hi anin ngai tu thuk to hle ni tarlan ani bok amai ro chu Napoli club ho to pa Di Laurentiis ero chuan Victor Osimhen mana Federico Chiesa le Darwin Nunes baka pau million som pasari vel ala phut ni in alanga club pani te hi anindor chhozel turangai anni FIFA Club World Cup khelme ka Flamengo laka avan doizoka antran truma Chelsea player red card mo Nicholas Jackson po ahmalam hun ayeng lutuk lo ni in alanga nizanama khan Sky Sport journalist lar tak mai Di Marzioan atarlan danin Chelsea lam hi Jackson laka anlung oilo hle a khathil thlenga wang khan tlap bo ro po athalo hle ni in alang bok hetiang ani ta kha chuan Marzioan atarlan dana Chelsea lam hian Nicholas Jackson hi kol zui zel antum lava anung chang awang hin alaka andu khop an mulo nia tarlan anni hemi wang hin Chelsea lam hian ani hi chuatir an poite lava mithar senglo mai po an hrelo nia tarlan ani zui tabok Marcus Rashford poini jang khan thuthar aron neya media ten ankom na lemin yamal chu tha ati thule trum khathal chu abula in khel achak thu asoi khau mai aum zeber chu lemin yamal abula khel achak thu asoi chan hi Barcelona tang khel achak le ti na ani ber maya United chuasana Barca hi pan a hrelo tina ni chuti rolin Barca lam eroin ani hi an hoilu tuk to lava Nico Williams an senglu don ti achian to awangin mithar senglu bel kher antum to lo ani amai ro chu Marcus Rashford eroin lemin yamala bula khel achak thu asoi khau maya abo ruak te po hi angai nom ve phianin arinom Brazil forward Rodrigo point thuthar aron nei veleta Dario AS News namin atarlan dana Real Madrid in an thlemlung oi ne thulanok chu thudik tok lo a ang chhotran ta khop maya chuti rualin media te chon thil an vorna sachin angreng ve boka enge chiang lo ti hi hriat thiam a har ri hle tundin huna alan dana ero Rodrigo hian Arsenal team zom hi a hrelo niin alanga Real Madrid tan la khel zui zel po apoiti chuang lo niin alang bok tlap pahni te hi anindor do na anindor na masai ro an lo tling lova atum ni nan Los Blancos ne na Arsenal lam hian pau million somruk pali vel chu the chu antum le do niin alanga a hlo tan po kum khata pau million som pahni vel bek an hrelo niin alang bok Rodrigo transfer te po hi angai nom chho viau turangai anni Manchester United lampoin striker thar senglu antum na konga nizan lama khan thuthar anron nei vele ta Ruben Amorim chon Everton atangin beto chu senglu a hrelo niin anlanga season liamta Everton tana goal som pani khung thei beto senglu tur hian amana po sumthe chuanwal a hrelo ne tarlan ani bok kumsom ni pasariau pa Portugal Roma piang le Ceylon amai ro chu Guinea Bissau tana inland ta thung beto hian season liamta ha amang chelutuk lava Everton tang hang goal som pani lai a khung thei anni hemi wangin United hian an mutai ta ni in alanga aman atan po a release loss pau million somni parukhi the chu an hrelo mai turangai anni English Premier League club Arsenal in a senglu tuma an helmek ma gai poini jangkhan thuthar aron neya club azom du chungchanga thuthar aron nei niin alangta Football Insider lamin atarlan dana ma gai hian English Premier League champion lai Liverpool team chu zom a hrelo thu asoi chiang ta ni hin alanga kumsom ni palimi hi Liverpool lampo hian senglu an hrelova achan ber chu Gerald Konsa achuak towa amun ruak lo khatu tur an zon lai ani mek bok hemi wanghen an mani tlap zom chak thu lo sei to ma gai hi an senglu thei mai arin oma season third ma chon gai hi Liverpool lama kan hu mai te po arinom Barcelona Sporting Director Deco point thuthar arun neya media ten anzona chungchanga chan na ron pe hin media te hian Nico Williams senglu intum chan hi
lemin yamal nen anin thian that em wang hi aniem tin zo na zo ania deko chuan hemi chungchanga hi chon seitur atam lova thil chiang ero anlo in thian tha hi thil lo mom tak ania chumi wanga senglu tum chu kan ni love season liam ta pokhan han thlir le ta ula anin thian tha ti kan riat ma point ani hi senglu kan lo tum to ani chu wang chuan anin thian thatna te chu bonus thatak ani maya ani hi a that em wanga senglu tum kan ni zoke he hmuna hen champion no moi choi duin ron kal aduwa chumi chu kan ti hlotlin sak nge yang ti hin asoi Real Madrid lam point thu thar an ron nei vele ta nizan lama han Sporting Lisbon atangin Osman Damonde chu senglu antum thu tarlan ani hi English Premier League club Crystal Palace chu makhalin ani hi senglu antum thu tarlan ani Mondo Deportivo lamin atarlan dana Osman Damonde po Real Madrid zom hi a hre lava season third ma chun ani hi La Liga lama hen kan mu mai te po arinom Chelsea lampoi ni sang khan thuthar an neya antar malam thom chak antum na konga Friends forward kumsam ni parukau patuna Juventus tan lo na khel mek ko radal Colombo ni chu senglu antum thu puan ania Paris Saint-Germain hena aman phuto kangpek anin huam thu an soi Lequip News lamin atarlan dana Colombo ni hi lona a khelmek na Juve lam hian angeta senglu antum lem lava Paris Saint-Germain lama akir le ngei do ni in alang to bok amai ro chu Paris Saint-Germain a hian ani hi a hlim lutuk to lava Chelsea lama hin kan mu thut te po arinom Real Madrid tan hlo tling taka loin lan to Toni Kroos poi ni jang khan thuthar aron neya media ten ankom na Ballon d'Or chu mitam takin angai hlutuk chu tha ati lo mai pialama football field chunga chu chon thil thalo jok a thlen thu asoi Toni Kroos chuan Ballon d'Or hi aro puite meu maya chuti rolin hemi khelu tuka football an khel thini chu thil thalo tak anni football a hian Ballon d'Or hi apoi mober lem lava thil tangkai emempo ani lo bok mimal choi moina pakhat ve mai ani ya player ten hemi wanga an teammate ten hena game moi tak an nan tir du lo thin hi thil thalo tak ani ya Ballon d'Or hi thil poimo tak nima se thil trulber ani love tin asoi football pandit na thok mek Greg Burley point ni jang khan Chelsea diam dilap an senglo chungchanga angai dan aron saya football pandit na thok mek Burley chuan Chelsea tan diam dilap senglo hi thatak nin soi thin ma se hei hi a thatok lova Chelsea hi season third ma po an champion lawang ti hi ka soi thei anni achan chu liam dilap aya thazok hi anni hian senglo an mamowa chu mai pialama dilap hi center forward anga anchor lo ani phei chuan thil tu lo tak ani bokang Enzo Maresca transfer chungchang ati Sualian Bernia ke chuan kanga ya liam dilap hi achia katilava amai ro chu Chelsea mamober ero ani lo chiang ani tin asoi zui bok Arsenal lampoi ni jang khan thuthar anron nei vele ta goal lamin atarlan dana Benjamin Sesko lama chon anril ru anpek nge tur tho tarlan ania ama point Victoria kere senglu antum to ne tharlan lo ni chu thu dik tok lo ang chhotran ta hle Victoria kere si Arsenal lam hian senglu antum lova an club sporting director Andre Bartan adu ange in Benjamin Sesko hi senglu antum don ta ni hin alang season tharama Sesko hi Arsenal lama kan mu nge arinom FC Porto right back Martin Fernandes point du tu anei ro chau angreng khop maya nizana makhan team tokin atarlan dana Arsenal chon senglu andu thu tarlan ania Leverkusen mai baka Napoli te point ani hi andu ve boka City lam point andu thu an soi to bok kumsom pakwa upa hian season tharlama club lianzok azom nge arinom Court of side lamin atarlan dana United lampo an fu tok lo chauzel ni hin alanga Nizan namakhan Everton poina andu to lo season niamta Fiorentina tana goal som ni panga khongaron parle loi mai Moiskin chon thuthar aron neya United nen seizom anni chungchang anzo na chu changin United zoma chan Fiorentina hin chamzel po kathlang zoka tundin muna Saudi Pro League nen te po seizom kan ni mek anni United team hi pan katum lem lava United team pan ai chan Fiorentina tana khel zel po hi ka du thlan na chu ani tin asoi United team hi azom arinom lo ta hle
British pandit lar tak mai Andy Goldstein point ni zang khan thu thar aron neya Arsenal team mamo ber chu Lionel Messi nia a hriat thu a sei ve khau mai Andy Goldstein chon kan lo clear photo thina Arsenal team ina an mamo chu center forward mai ba ka attacking midfielder kan ti angchi hi ania chumi turang chu an la seng lut fu theilo ani tun din huna an kol mek te han en taila Kai Havertz chi ani deuh maya a that tok lo zia chu kan hmu chiang hle ome chu wang chuanin tun din hmun han thlir ta ila Kai Havertz chai chon Lionel Messi ala tangkai zok da in karing ani Premier League ka Messi a hloting lawang tin an soi thin na amai ro chu Premier League ka Arsenal team tan in lan ta se Arsenal hi an champions ho deuh molin karing tin a soi Italian Serie A season liamta MVP athan Scott McTominay point du tu anei ro chho zela Saudi Pro League lama train som na hui tak amhunia tarlan anni ni zana ma khan Napoli midfielder thazet mai Scott McTominay hi al helal lamchan hlo thatak hlo turin an thlem ni in alanga Napoli hne na po sum fai thanem tak pek an tum thu tarlan anni chuti rualin Napoli lamhian an player poimo Scott McTominay hi chuatir an phal arinom lava mairo chu al hilal lamhian sum an nga ema thil thleng theilo po hi aumlo kan ti theyang Ballon d'Or chungchang Michael Owen point thu thar aron neya Ballon d'Or adon khan alola hriat ngai reng lo thu asoi tu naya khan mediaten an komna Michael Owen hian fiam thu ti deuh taksi hian asoya Ballon d'Or ka don chungkha han thlir let ta ila Holier khanin minron bia a Ballon d'Or ka don thu le minlom pui thu aron soya ke chon engang lo man nge chu chu tin kalo chang hu maya ani la khan mol min ti hle in karing Ballon d'Or kha enga wot nge ani ka hrengai mi lava British media te khan khami chungchang kha antar langai mi lava keini tan chon lo hriat ngai na aum lo anni tunlai hun teng in media ala chak tok lava internet kan hanti angchi te po hanti mai tur aum lem lo anni British ramathil thlengkha chanchin bulama khan hriat mai chu ania British media te khan Ballon d'Or hi anlo soi ngai mi alo anni amai ro chu Liverpool chu sana Real Madrid ka zom chi khan Ballon d'Or ro pui zial le Ballon d'Or dong to kan hi wanga min lo ngai hlut zia ha ka hrethiam chi amaya England rama choi moina sang an don nang chi nen khan aloin tluk reng anni he awat ka dong thei hi kalom ma chuti rualin Ballon d'Or kha enge ni ti kalo hrelo kha tun thlenga min ti hlim tu pakhat chu ala ni reng ani tin asoi zui bok United team tana loin lan to Dennis Sheringham point ni zang khan thu thar aron neya Ruben Amorim chu ron vaulokin season thardama season liamta anga achet mai chuan he team hi ain kol rei hau lawang ti hi ka soidu anni aum zia chu season thardama Amorim hi atran hle angai don na champion em antum lo ani poin Champions League khel phak turanga chon anom phak nge angai don anni chutiang ani lo chon hetla phau tu te hi alaka ando thei reng don lova ban atok thuayang tunang zela kalani chon gan ban vat don na ain siam that vat angai don ani United hian kum sang ni somni pariata trophy choi antum to don na chumi tan chon hetiang renga ankal chon Amorim hi an ban har hau lawang tin asoi Arsenal lena chuatir antum ne tarlan me Gabriel Martinelli point thu thar aron neya ni zana ma khan Bundesliga champion Bayern Munich chon sengnu antum thu tarlan anni hemi chungchang hi English news ten ni zang khan antar langa Martinelli hi achuak thut mai thainin thom alo leng mek bok nen Bundesliga champion lama heng kan mu mai tepo arinom Paul Pogba point thu thar aron neya Fabrizio Romano atarlan dana Pogba hi huneng mo chen no football a khele donti a chiang ta ni zana ma khanin League 1 club Monaco lamchon inrem na annei pui fel tak thu puan ania tuna tanga rei lo te Pogba hi contract anzia pui thu tarlan ani don anni Fabrizio Romano atarlan dana Pogba hian kumni chung Monaco khel turing contract azia kang Manchester United in sengnu tuma an hel na sat mai Southampton teenager lar tak mai Ter dibling point du tu aron nei sho chau khop maya kumsom pakwaleka upa hi Liverpool point senglu andu thu an soi vele ta ni zana ma khan hemi chungchang hi court of side chun atar langa Liverpool le United mai ba ka Chelsea lam point ani hi an mutai le ni hin alang bok
season tharlama dibling hi Premier League ka kan hmu chun zom arin oma Southampton chu sanin club dang azom arin nom ole khati chin haton tumatan ni tamai se clear tu te kha channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne